Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mildred, buludak man pa'y ta cellphone mo. Ay nawaw, kit-kita ang us-usar. Awagak la ko man ni nanang. Tasalud-sudak no matuloy ti ibagbaga na apakitang danan minton bigat. Agload kamat ngamin at dangarod cellphone mo. Sayang mo't naglodak kat ni nanang laang kumati ka sa rita. Ala, loadak lang ang tinumber mo. Anya? UTP 15 ti load ko. Tapno maawagam ni nanang. Oh, aday ta. Kita man nun na-receive mo matlaang. Payakasta ka mo'ten Mildred. Apay ka di aya. Di mo mo'ten ipabulot ti cellphone mo kanya. At dun sa amat ilimlimod mo. Ilimlimod mo't ngay bagbagam. Kita kit den no si mang peten ti inload ko kan ka. Saan kat aday ta nagadupay laang ti bagbagam dita si ka Kenneth. Nanang, agkapi kayo pa eh. Agyaman ak unay Kenneth anak kaw. Ti apaw. Nakaturog pa'y laang nanang. Anyang haminin ti gagara yaw. Iyag ko titangdan mo anak kaw. Intad damot la dagaws. Tanda ka numat impaw iti kasinsin mo a profesional. Nasaya at mat no kasta nanang. At ay gatang may iti masapsabol meng. Ni Mildred ngay gayam, jak mat makita. Nagpasintraw. Naibos ngami ng tigatas kan daya per ti apo ko yo. Kan gumatang mo't lang iti pangkusina meng. Talaga ka di adiyo kayat ti agnaed ijay balay. Ay nawaw. Amuyo mo't nanang. San akayat ni Mildred ang makikabalay kami kanakayaw. Saan siguro a komportable kanyak? Ang amno kastati kayat na, awan maaramidak. Di bali takir-tikir kami mo't iti daytoy abalay nanang. Awan abang abay bayadan meng. Unangam saan mat nga inaldaw ang makadwa kayaw. Gagangay na nanang. At damot din bukod ko a pamilya. Ay gayam, anya nga iti plano yukin ni Mildred. Kaano ang mga ala kayo iti papelyaw? Inton umay atawan nanang. Sigurado tayo tan. Nasaya at matno kasta anak ko. May mayat no mga ala kayo iti papelyaw. Tapno legal ti panagdenayaw. Agyamanak, tay manugot ka makisinarak kanyak Mildred. Kailiw ka launay. Uray sakmat anjong, kailiw kamutin. Among ka di, asipod nag-break takit sa anak kong anak irelasyon iti sa bali. Asino nga rod ni Jamaica? Ay no, awan day jay. Tidamag ko kat nobyam kanumot day jay. Sana, pastime ko lang day jay a babae. Anya? Day tatipod no, pastime ko lang ni Jamaica. At ayumot anapimpintas kang isua. Agpaiso? Wen, no kayat mo di agden nataman eh. Panawa mo day jay Kenneth. Saan kan nga agsubli ijay Manila? Saan? Urayak ti pa nagsubli Mildred. No manugot kang agden nata. Agnaid da iti lugar akayat mo apag naidan ta. Ampay nga italang anagawid ka. Ay ko pila ijay paradaan. Pila manen ijay grocery store. Agasang man day ta. Manunga oras mo iyan. Ay nawaw, kaibagbagak laeng apila. Pila? Wano ada sa bali anapanam. Na, sa dino kumangay ti daduma apapanak. Agsalsalud-sudak lang Tagasang man day ta kinabayag mo. No siyak day ta. Sigurado a pinagsasawan na ka. Nakaturog ti ubeng? One friend, Ni Kenneth ngay. nakitangdan manen Da kami lang iti anak ko tinabati dito'y balay, friend. Nasaya at matno kasta, tapno makapagsarita ta itinalapat. May papanitian niya.
nakita kayo kini Anjo nga ex mo iti may sa restaurant iti sentro iti Kalman. No kasta, napankamot laang iti daydi a restaurant? Wan, anyat kayat asawon ti nakita. Kwa friend, kinapudno na, kayat ni Anjo ti makisinublan kanya. Kat, nakisinublian kamat kang kuana. One friend, iti kalman laang. Ay nawaw, isukat mo da kinit kanti anak yu iti ex mo a babaero? Nagbalbaliw ka numot dun, friend. Ay na, friend, patpatsim mo ti ibagbaga day di alalaki. Kaasila ang ti anak mo no day di alalaki ti pilyam kunak tumot. Hello, Anjo. Anyat planong ngay. Kaano ngagdin nata? Mangal ala akla ang iti gundaway. Ano sam ka di ti aguray? Agingkat kaano nga agurayak. Timbagam kanyak kat ay ayatan nakmoy. Wanmat ngamin, ay ayaten ka unay-unay, Anjo. Asino tayo ayatan unay-unay? Ha? Kenneth, kunak man no da trabahom ita. Wan, ngam nagsubli at tada nalipatang. Asino ta kasarasaritam iti cellphone mo kunak? Ay, kwa. Asino day ta kunak? Iti gayam ko. Gayim mo wano ex mo. Mangrugi ka man ako nakon. Di ka aglibak. Ngamen, amok ti kalukwam. At da nang idanon kanyak anak isinarak ka kan Anjo nga ex mo. Nang nagkumatla ang tinagan ni Anjo itay. Iso nga amok latang nga iso ti kasarasaritam. Anya? Lanang, at na kamay. Day, apa yan, Kenneth, anak ka? Apay nga intugot mo, tiputot mo. Sakit kasta, titsuram. Insukat na kami ni Mildred. Insukat da kayo, kunam. Unang nagtalaw ni Mildred kat masiguradong ati ex na si murutan na. Ay, nawaw, asino nga ex na. Ni Anjo na lang. Ay, naglokon. At dangarudan anak yo. Apay anak isinublan pay laang iti ex na. Diyak mo. Ay, mabiit man laang taawagak da dya tao. Sanang nanang. Inawagag itang. Kit magamo kay mo tinitibiyag yaw. Di yun naman agsubliyak pay. Una na kanyak nanang. Nukas tangarod. Talaga nga insukat na kayo. Itay pa'y awagang ka, ngam itala ang asinong batam ti awag ko. Busy kami nga rod dito, friend. Sa dino ti ayan mo itaya. At daak iti lugar nga adayo kada kayo. Ni Anjo ti kadwam, husto ak ka de? One friend, nakisinublanak ken kuana. Ay nawaw, kasano nga rodan ti agamam no kastalaang. Ay, makamumot din ani Kenneth. No kayat na di makisinublan mo't iti ex na. Awan na sakit abakrang ko. Ay na, friend, di kag pampanunot. Ni Anjo nga rod ti ay ayatak ita, friend. Ay nakita amangan no iti udi na kat sikat ti agsangit. Dua tawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kayo ni Mildred. Nya kumaita. Nudwa tawanan tinapalabas, nanang. Awan ka di ti planom ang makirelasyon man anak ko. Asino kumamot ti mayat ang makirelasyon iti kas kanya a single dad, nanang. Ni Margie akalugaran tayo. Nakababayin kan Marjeng. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainam. Una, tadaadal ni Marjeng, nanang. At da natalgad at trabaho na. Kahit Imposible nga ayatin na tigas kanya. saan mo amaamuan ti sungbat ti saludsud mo, no saan mo nga ipada sa nako. Kasanaw, no di na maaklon ti putot ko nanang. Di supay apagparikot ha. Kasano nga no maaklon na. Mabisbisin ako. Apay mo't adi ka nagluto si Mildred. Kasano kung maamakaluto kat awan mo't mailuto. At damot kwartam. Gumatang ka dita istora. Ay nawaw, apay asyak ngay. Lalipatam samot asyak tigim matang itikin nantay di kalman. Anya? Siyak tigim matang itikin nantay di kalman. Iso nga ita, si kamot ti gumatang itikanenta. Anya mo't tanti kasta. Awanan ti ado asaw. Gumatang ka kinti tanay mabisina ko. Di na man pagurayan itinabayag kunak na eh.
Si kamot gayam day ta, Kriste. Dasapa ka nagpila ah. Wen ata ada trabaho inton malam Nana Soraya. Mayat nga agpayso ti masapa. Aywan gayam. Awan ka di ti damag mo may papankin ni Mildred agayim mo. No sa di numutngatan ti ayan na ita. Nabayagan nga awan Nana. Saan mo a friend iti Facebook nakaw? In black nak Nana. Nabayagan nga awan komunikasyon may. Sipud simurot iti ex na. Ay, wan nga road. Dila na asyanan iti agama na a pinanawan na. Day tangarod Nana. Pinanawan na ti pamilya na para laang iti ex na nga awan sir-sirbina. Ang awan maaramidan tayo. Saan damot ang nagkasarkin ni Kenneth? Kan uray nagkasarda no talaga asaanan akayat ni Mildred ti anak ko. Awan maaramidan may. Tidamag ko kat agdat-daton ni Kinit kini Marjay. Ay wen, ngam saan na pa'y nga inaklon ti anak ko. No kasta nga rod, awanan namnamaan ni Mildred asublian na. Ay talaga nga awanan na kong. Inlaksid ng tupay ti anak na. Tibutot ko, nanang. Nakaturugan. Kumusta nga iti detyokin ni Marje? Nasaya at may, nanang. Di na ka pa'y inaklaw. Saan pa'y nanang? Ng panagriknat, kat adanam namakin ko na. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Tapno saan amasayang dagiti sakripisyom. Huwag nanang. Bareng ni Marji meten ti babae aparaken ka. Pasensya kan, no simple lang akan lay sa tigabailak, Marjeng. Okay lang kanya, Kenneth. Maawatak mat. Ay ayatan ka unay-unay, Marjeng. Ay ayatan ka mat unay-unay, Kenneth. Ay na, agyaman na. Turay may sa kasingle daggat inayat naklatan. Wen ngamin, amok anasaya at kaatao. Sapay la ko man. Tasaan mo nga ramidin tikas iti inaramid ni Mildred kanya. Ay saan Saan ko nga ugali ti mangloko kan mangpanawan niya? Ay na, pagyamanak launay no kasta. Mala, agtugaw ka ta agmerienda taman kit di. Mabisina kun kat. Nakasaritak ni Antim Imelda. Kat nakuna na nga itid na kano ti may sa ababoy na anak ko. Ha? Pudno na na? Wen, inayon tayo kano iti maparte. Ay nawaw, nagsaya atin no kasta. Ay katun na. Maragsakan ni Margino kwa. Sigurado tayo tananang. Dagiti souvenirs yung ay gayam para iti kasaryaw. Nalpasan At day naramid ni Marjeng. Di ay way ka no. Tapno saan nga isupay apang gastusan may. Tinapatag kat adda anak ko. Ay kamaudyanan na. Agkasar kay matlaangan. Addan tumot katulungan mo anak ko. Hello! Siyak day to friend. Mildred? Siyak nga root friend. Itaman pa'y anapanunot mo ti umawag kanyak. At dala kayat ko amamuan friend. Anya day jay? Pudno ka di nga agkasarda Margie kun Kenneth. Wan, pudno tinadamag mo. Anya? Adda ka di parikaw? Ay ikwa. Awan matkit di friend. Mala, agyaman ak unay ata sinong batam ti awag ko. Unaklakit day no delivery rider ti umawawag. Si kamagayam. Papanamay. Panawan kan anjo. Agwin na swastan. Ay nawaw, papanamay. Agsublian ko ni iti pamilya. Anya, Sa anak anaragsak iti kastoy abiyag. saan ka naragsak? Mano atawanin nga agdenden nata. Ngem awan mo't mapaspasamak iti biyagta. Ay nawaw, apay babasulan na ngay. Desisyon tamot adwa ti agden na. Ay basta, pumanaw akong. Makaamu kamutin iti biyag mo. Okay. Day talaang ti bagam. Wen, adda ka di parikot. Wen no, adda ka di daduma akayat mo amangag. Ay na, anjo aya. Ay, jakamukan ka. Mildred? Naimbag abigat mo, Margie. Adda ni Kenneth. Adda iti unag. Apay ka di? Mabalin ama kasarita. Ay katuwa na. Mabalin latamat.
Kenneth! Kenneth! Umay ka man, pay! Abi ka day. Ha? Mildred? Siyak nga rod. Marday, mapan ka pa iti unag, tada kami tagsarita. Okay, makaammo kayo nga rodan. Apa ang nagpakita ka pa ilang? Kumusta kayon? Kumusta kayo iti anak ta? Nasayat kami latamag. Sigurado ka kadi ang kayat mo nga ikasarday ta Margie. Ay ayatek ni Marjay, kahit kulaunay ngagkasar kami. No ibaga ka kayat ko tagsublikan ka. Adda ka di pa'y agbaliw. Ay nawaw, sikat ipimanaw. Sa ita, sa lugsudan ng akasta. San ka di apinanawan na kami iti anak ta para iti ex mo? Bidot ko day kay Kenneth. Pasensya ka, ngam no nagpakita nga, tapno makisinubyan kanya. May salaang ti may baga. Awan tinamnamam kanya. Oray ti anak ta, di mo panggapan nga alaan. Tamano atawan adi ka nagpakita kada kami. Di na ka din mapakawan. Oray mapakawan ka, jak kayat tagsublimanan kang ka. Pangaaseng, tadi mo riribukan ti biyag me iti anak ta. Awanan, friend. Saan na kayat ni Kenneth ti makisinublan kanya? Adda nga ruden Margie iti biyag na. Nagsakit na friend. Gunggunam gatal kanto mo ngamin. Grabe ka mat ngagsasaw. Kasla saan ka concern kanya? Nasakit mo ngamin ti inaramid mo kung kwa na ide. Aywan gayam. Apay nagsubli ka pay laang. Kunak man wag denden na kayon kani Anjo. Nakiwin na swasa kun kan kwa na friend. Anya? Ang awan mat gayam subliak. Sabali mati kasar ni Kenneth. Ay na, friend. Di ka agsao akasla si ka ti biktima. Nagsakit unay, friend. Pagadalam day taan na pasamak kang ka. Di mo ngamin amo ti makontento. Uray bulbulaan nakalaang ni Anjo nga ex mo. Patpatsyung mati bagbagana. Friend. Anya nga ita. Si kamo lang tinayaw awan gapo iti kinagatal mo. Di ka agsangit-sangit dita. Tasaan mo abagay. Punak manan. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutampay ang naimbag ti agbalin nga epekto na kadagiti tao iti aglawlaw mo. Di ka agdarasudos, tano mailawan ka, saan mon ang maisublipay ti napasamaken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko na, miro anak ka. Gatangam tiripulyo ni Henry. Wala nang, 3 pesos ti may sa kilaw. Ta 3 pesos matripulyo iji trading center. Ay nawaw. Apay agatangam ka nalakalangaro dun tiripulyo ita. Adda planok na nang. Na, anyaman day taaplano mun, aya. Ag-ahente akman mait. Gatangag iti 3 pesos per kilo ti repolyo ni Henry. Tailakok mat iti sabali a lugar. Anya? Lumailakok iti nangingina, dadamot galan siyak nanang. Unang magastusan kamot iti krudo. Ato ti repolyo amalaon ti lugan ko nanang. Sulit ti gastos iti krudo. Mala, adakan ka na ita. Ipadas ko mamatag baling ahente tinatang. May mayatin da ito. Sa anak nga gastos kung sa anak amabanog ngagmula.
Soft drinks man, Camila. Tay dakkel ka diwin, no? Wayne, 1.5 Royal. May salaang. Mabitlaang ta mga laak. Ay wong gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Ay naman, anya tinadamag mo aya? Gatangam kanu matiripulyo ni Henry. Ha? Aywan, gatangag nagpaiso. Abay ka de. Awang makide, nadamag ko laan. Gatangag, tayo sumutla ang analakay di trading center. An-anwa mati ado aripulyo. Basta da pang usarak, ha? Anya? Nagadulagi da sa ludsod mo. Mudtoy gid din ti soft drinks agad gatangag. Ada kami nanang. Ti kasinsin mo ngay akadom ang naglakaw. Nagawid na ata ginanakan, no? Si Kangay, agkapikawon no? Ay, saan pa nana? Nabanugak pa yun. Nagmerinda kami nga minsak pa nagawid kami. Okay. Kat kumusta nga iti panaglako yu iti ripulyaw? Nasayat la tama nanang. Nagatang kadimot laeng. Ay nawaw, siyempre siyak pa, hindi ko na ayaw. Manungay ti ganan siyam. Secret, nanang. Saan ko nga ibagbaga ka na kayo? Kitaan nyo ta amangan numailawan kayo amang istorya kadagiti kalugaran tayo. Sikreto laing ti maipapan iti ripulyo nga inlakok iti sa bali a lugar, nanang. Apay nga isekretom, kat saan mo't adakas ti inaramid mo? Narigatan, amangan no aramidon damot ti diskarte. No kasta nga ti mapasamak. Siyak ti maawanan, nanang. Anya? Nang ipanan ni Miro iti ado aripulyo a ginatang na, Nana Albina? Inlako da iti sa bali a lugar na kong. Kasta gayam. Apay ang nasaludsod mo na kong. Wen ta idi nagsaludsudak kang kuana ket di namat ibaga ti pudno. Jak amo nga ahente maggaya man ti anak yo. Dakkel siguro ti ganan siya nana. Sinaludsod ko nga road, ngam di na mo't ibaga numano. Manuti panangila ko ni Henry kang kuana aya. Jak mo't laam mo na kong. Taisik-sikrito na mo nga road. Dakkel siguro. Iso adi na kayat nga ibaga. Siguro Ay gumatangak man kit din akong. Anyat gatangam nana. May sakilo abangos. Ay, naibuson ti bangus nana. Tilapia laangan ti adda. Mala, day tatilapya latan na kong. Asino di kinasaritam iti cellphone mo, Fidel? May isang opisyal di syudad bakay. Ay nawaw, opisyal ko nam. Well, nagsaritaan mi nga ilakok dagiti oversize aripulyo tayaw. Isupay man mat. Mabalin mo kano tagla ko itay? Adda pagparadaam no bilang? Adda bakay. Isupay mo ti maurnong Sigurado analakamot laang iti trading center. Saan pa ikit di asigurado ano gatangan daday ta aripulyo? Day tangaron bakit? Isupay ko man og subli ti daduma gastos tayo. Ay wala, dakkel mo ti gastos tayo kadagita aripulyo. Saan mo't ngaminan ang umina ti presyo? Iso nga ibirok tayo bakit? Aramidon tayo mama ti diskarte ti daduma ang gardinero. Tapno mailako tayo ti apit tayo. No kasta, itulod ju di syudad, Fidel? Wan manang Camila. Ipadas mi man nga ilako jay. Ay wen barang magatang. Wan manang. Nadamag pumat aginatang ni Miro a kalugaran tayo ti ripulyo ni Henry di na minsan. Wan, ngam nalaka ka no manang. Mano-kanungay ti pinangbayad na. 3 pesos per kilo ka no. Ay nawaw, nalaka mo gayam ano kasta. Wan nga ron manang. Ngam no choice ni Henry. Kasapulan na kanumat ti kwarta. Iso kayo lako naman. Mano ti ripulyo iti trading center itaaya. 3 to 5 pesos samat. Ay, nalaka pay laang. May mayat nga agpayso no ipadas yung agisursor. Mapanmat ti oras yo, ngam at least, mailako yu iti nangingina a presyo. Wan manang. Ipadas mi nga ilako iti 15 pesos per kilo. Pagipanan kanumot da Fidel iti ripulyo da. Ilako da kano iti syudad. Anya? Isumat ti kunada. Adda parikot? Awan magkide. Nadamag ko lang. Si Kangay, kumusta ti ginatang mo aripulyo ni Henry? Nagatang ka di mo laang? Ne, kasano anaamuam ti maipapaniti day tabanag? Kada nang ibaga kanyak Dakkel ka di mo laang ti ganan siyam. Secret. Apay ko mga ibagakin Kangay.
Jak amo nga ahente ka maggaya man ita. Saan man na dito ti pagsaritahan ta? Ah? Ammom Camila, imayak dito itapno gumatang. Saan atapno makimaritis ken ka? Pudnugayan tinaibagan ni Camila kanya. Ay nawaw, anya timbaga ni Camila ken kaaya. Napaninla ko da Fidel Teripulyo da Jesyudad. Ay kat nasaya at ano na panunot damot ti kasta. Wala, ngam kasano ang umina ti Repulyo no ila ko damot iti 15 pesos per kilo ti Repulyo da. Nalakakanungarod iti trading center. Una, ngam iti kastangar aramiden da at adda alumakaman ti Repulyo. Adda alumaka nga ibagbagam. Mayat kit ditikas di nga inaramid da. Una, ngam Ay na, di mo man amun ti tangtang abam. Agin lalaing ka man ako nakon. Ti kayat mula ang ngamin, kat si ti pangilakwanda, tapno adda maganan siyam, iso akasta ka. Itala ang manin asinong batam ti awag ko, Fidel Lakay. ata makumikom kami mo dito, bakit? Ado ti buyers yo? Sakto lang, bakit? Kat, kumusta ngay? Naibus ka dimot laang ti repulyo ala ko yo? Saan pa'y nga raw? At dapay na batay. At damot nga minagilakla ko ita si Dugmay. O sige, ipost ko manin iti Facebook, tabarang ado ti makakita. Wan man bakit? I-share post mo kadag iti groups. Tabarang ado ti makakita at agad itaw. Okay, Lakay. Mangan kayo matandita anyat orasan. Wan, nalpasan itay pa'y Okay, agpakadak nga rudan, tadapay aramidak. Baliwak to ti umawang. At tuyen ti sabon agat-gatanga, Mari Gladys. Agyaman ak unay, Mari Camila. Ay, gayam. Kumusta nga iti panaglako dala kay mo iti Repulyo iti syudad? Adda kanupay nabati, Mare. Ay, nawaw. Adupay? Mare, addamot kanu ngamin agilaklako iti repulyo iti asidagda. Ay, day tala nga agpayso no agigiddan da. Nga rod. Ang barang mapaibos da tilako da Syudad mo tinapananda. Adu ti tao ijay. Barang amare, isupay manin apagpuunan mi ti maurnong abayad ti repulyo nga inlako da. Kumusta nga Gladys? Ha? Nagawid ang dalakay mo? Wano at dadapay di syudad? Addada pa'y ijay. Saan pa'y ngamin anaibus ti repulyo nga ilaklako da? Ayun na wow. As ino nga min tinangibaga amang isursur da ijay. Anyat kayat mo asawan, Miro. No inla ko dalat takuman iti trading center di naibos ko man. Ay nawaw, nababangarod ti presyo ti repulyo iti trading center. Karkaro abo mabati presyo no ila ko da iti 15 pesos per kilo kadag iti tattao. Dakkel mo ti gastos mi, iso nga ibirok mi mat Kan may isa, adamot laang mayat nga epekto ti inaramid dalakay ko. Win-win solution mat laang tamaila ko mi iti 15 pesos ti repulyo mi. Dagitimat consumers, saan da amang inaan unay? Wan ngam karkaro nga rod abo mabati presyo no kasta taramidan nyaw. Kasano ko maabo ma ba? Kat sigud mo't analaka ti repulyo kadagiti trading center. Da kami mo't farmers ti kaasi. Wan ngam... Ay na, di mo ammo ti tangtang abom. Karkaro alumakamot nga bagbagam. Mayat kit di ano adda mang isursur iti apit da. Tapno saan a repulyo ti ado iti trading center. Tano ado ti repulyo iti trading center. Adda abumaba ti presyo. Nakarmada nanang. Nakarmamot nga ibagbagam si Camilo. Da Fidel Napanda nang ila ko iti repulyo da iti syudad. Ket aging gaita, saan pa'y anagatang tilako da. Di dakit di ngamin ila ko iti trading center. Ay na di ka makauawat mo't si Camilo. Nalaka nga rod ti repulyo iti trading center. Iso nga inpadas dati nang isursor. No anyaman ti desisyon da. Awanan bibiyang mo dita. Apay anagado ti bagbagam kat pinadas mo mo't tinagilako iti repulyo iti sabali a lugar. Kat oray di mo ibaga. Amuklatan nga daganan siya. Nagawid kay mo laangan lakay. Pagyamanan iti Diyos, tanaibos tila ako mi aripulyo, bakit? Hun nga rod, isupay tinaurnong. Hun gayam, nabasam ti kumit ni Miro iti pus mo?
Nabasa lakay. Kinasarita nakpay ang iti personal. Apay kanuman ta kasi ti bagbaga day dya tao. Un ata semi-ahente mo't gayam da dyan tao. Semi-ahente. Un, malagip mo ti repulyo ni Henry a ginatang na iti 3 pesos. Huwan bakit? Apay aya. Inla ko na kanumagayam iti 20 pesos per kilo iti sabali a lugar. No kasta. Dakkel ti garansya na. Un, dakkel nga agpaiso. Ngam no apay akas di ti ikom-comment na iti post ko. Iti kasta kararami din yaw. Kat karakaro alumaka ti presyo, ti ripulyo. Kunana pa ya. Un ata may samot nga ginlalaing. Sumanaungam di na mangarod amo ti tangtang abon na. Ti kayat na siguro, kat iso ti pangilakwan tayo tapno addaganan siya na. Damag ko kat nagatang ti repulyo yo, Fidel. Huwan manang Camila. Nagatang amin. Ay, pagyamanan tayo ti Apo. Ay, huwan nga rod manang. Noinla ko mi day ti trading center. Awana na. Amangan numanulang ti bayad na day jay. Saan pa'y kit di asigurado ano gatangan da, nang runa kat oversize muton. Mayat kit di tikas di nga inarami Joe. Huwan manang. Uray kasanaw, kat naksayan ti lugi mi. Sugal at talaga ti aggarden. Eh, huwan nga rod manang. Naimbag kumamat kadagiti kalugaran tayo, no saan akong kumpurmi ti lawlawatan da. Nimiro ka numat ti maysa. May samat da nga agpakalaeng, nonsense mo nga rod ti ibagbagana. Anya ngay manan ti imulayo, Fidel. Patatas man mat. Nauma kayo ni ti repulyo. Anya? Ay kita anyo Taamangan no. Sumanao ka man ako nakon. Wana, tano da dumakit da kayo mutla a farmers ti saan nga agpampanunot. Iso maluglugi kayo. Anyat ko nam? Ulitan man? Da kayo mutla ang ti makagabaw. No apay a maluglugi kayo. Awan ammom. Amo miro. Naawan na sayat nga ibagam. Wan naawan maitulong mo. Aguli magkaditan. Sana siyak ti pagpungpungtutan. Tama nga nun niya ti maramig kukin ka. Ibagbagak laang matipod no. Di ka man nagpakalaeng. Di mo kontrahan ter aramidin may. Tawan mo't ammom iti gastos may. Agpapada tayo la kayat na tagbyag. Timangsit day dya, Fidel, nanang. Ay nawaw, pagkunaam mo't, Una, tanaturad ka numot til asumungsungbat. amangan mo't no adda na isawang mo adi na nagustuhan. Real talk laang mutin bagak, nanang. Apay ngamin asuman na ukaya. Ibagbagak laang tipod no kadakwada. Ay na, pangaasim man miro. Ninanang mat. Di mo ipadlaw nga awan amom iti kakasta abanag Siya, awalan muna. Kitno amok tagdiskarte, nanang. Amom tagdiskarte. Ngam nagsasaw ka. Pointless dagiti rumrumor itingiwat mo. Kita amangan no day tanto a kinangiwat mo ti pakaisag makam. Lalaki ka pa'y mengaraw. Mabalin samot ang amaapit ta patatas yo, Fidel. Anya kumaitakin ka. Kitaan nyo tama nga no isursuro yung manen. Pangasim man. Di mo dadalan timod ko. Tunggal at da makitam kat masapol mo tadilawam. Irespeto mo ti desisyon may. Ngamin da kami ti makaamaw na niya ti pagsayatan may. Wala. Ngam... Anay ko. Apay kagkabil ka ngay. Makapasuron ka man. Tunggal at da makitam. Nagadungay bagbagam. Nakangiwat ka lalaki. Kaslawan panunot mo iti kasta pa nagsasaom. Naan ano tabibig mo si Camiro. Dinanog day ya, Fidel, narang. Daytan ti bagbagakan ka. Nay maglangan tanakapagtipala kitay. Ay nawaw. No saan ka nakapagtipal itay. Awanan na. Amang ano napuruan day ya, Fidel. Ti kunam kit day. Mabuteng kamutlaang kan kwa na. Agin lalaing kanto mga min ngagsasaw. Nay, saan Ammo manak ko. Masapul ngamin nga agbalin tayo anaanad. Saan ka di apagsayatan damot lang tikas diya ngayon bagak, nanang? Kano pa'y apagsayaatan ti ibo nga tikas di apa nagsasaom At damot panunot dagiti kalugaran tayo. Amuda ter aramiden da. Siyak man nga rodan, teen ti parikot. Naglawag mo't asika. Ay namiro agbalbaliw kan. Agbalbaliw ka taamangan no inton sumaruno.
Kat saan laaday tabibig mo ti agdara? Ay, nawaw! Masapul anaan na tayo iti amin nga oras. Di tay kumaagin lalaing. Di tay kumaagbalin ama naging bubukod. Adalata ko marespeto tayo iti desisyon ti maysa ken maysa. Iti kasta, akikinaawatan kayo nga agkakalugaran. Kat di da kaikan iti pagnakmam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ngay kanumod da ito, ilili baka. Sabali mo ti ship na. Ay nawaw, di mo man pakibiyangan dagita, Dionisio. Kit-kita a lotion kan shampoo dagita. Idulin mo nga, main. Tapno saan ang pasalasali dito. Ammom ana ipit ti salas. Ag live selling ak nga rod inton madamdamala kay. Mabalin mo't nga min nga iti bakante asila iti pag live selling am no isaw. Dito nga rod ti kayat ko. Naipot ijay. Alawanan. Ila akom amin ng lagita. Tapno mawayaan ti balay. Wen lakay. Dalo sakto ti bodega no makawayaak. Ta isulatan ti stockroom ko. Nalawlawa ijay. Nasay-saya at pay. Ang sikapay laang man ti agluto iti kanenta. Ammumot anabanuga ka nagtrabaho. Ay nawaw, oray siyak mat. Trabaho mat laang ti maararami dito'y balay. Kan kas makita mat, makumkumi kumak iti negosyo. Agpada tala ang mabambanno. Anya tabi nagkat maulilay. Na, kasla saan kay ana iruwam mo, nana? Lakok manin Sapay kasla na dagsan. Apay adi ka ag tricycle. Saan ama pagtalkan dagita at tricycle driver, nana? Ay nawaw, kasano mat ana ibagam dayta? No makita da alakok manin tinakasako a binagkat ko, siguradong nangina manin ti singiran da kanya. Saan mat nga amin kat kasta? Pilyam nga min at ipagluganam. Saanin, nana? Ano saklatan ti magmag na amapan ijay paradaan? Ada kang kadayta Maasya nakla makakitkita kang ka. Takasla na dagsen launay tabi nagkat mo. Anyat pagkitkitaan nyo kanyak, ayan na. Napigsaak mo ta. Oh, kitaan nyo. Kabailak to, pa'y abagkatan ti 50 kilos. Malawunan. Agpatuloy ka kidain, tapno di ka mataktak. Sa dino ti papanam, Gilbert, anak ko. Nasapa ka matita. Adag paeran, nanang. Isupay mo titangdan ko Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang. Day off ko ita. Ay, kasta aya. Iso nga ag-sideline nakmanan. Tay supay ti ibayad da kanyak, nanang. Kita no di mo kabailan, aginan na kapay. Kabailak pa'y mo't nanang. Kan may isa. Kaya't kumot amalpasan ti balay tayo. Ado pa'y ti materialis anas kan agatangan tayo. Wen angam di mo mo't sobraan na anak ko. Aginan na kalatamot Awan serbi ti napintas abalay no salunat mo mo't ti kasukat na. Uy, nanang. Talulaang matkit di ta agpaeran di ta. Agawid ak tunumalpas. Malang arod, agan-anad ka anak ko. At dataliyo di ta, Nana Ruseng. An-anwam ti talay. Buludag kumapay. Dakil nga min ti karton nga inpaeran ta, Nana. Amangan ko nak numatnag iti motor ko.
Agpasyudad ka nga raod. Wala na. Adda ngamin kalugaran tayo ang nagpaeran. Agpairan dak mama nga raod. No adapay oras mo Anya ti ipaeran nyo? Igatangan nakman iti agas ko kan gatas mo laangan. Day talaang, nana. Wan, mano ti singir mo itaaya. Nuda kayo asukik. Kas iti sigod, nana. Ay na, agyaman aklaunay abaraw. Mabitlaang, taala aktilistaan dagiti gatangaw. Agraman tali abulbulo daw. Nanang, adda ginatang ko amakan para kada kayo. Makan? Ato yo. Adda fried chicken ka na dapay spaghetti na. Ay nawaw, nanginan samot day ta anak ko. Sakto lang, nanang. No apay mo't ngamin agim matang kapaylaeng. Di mo pa'y laintad kanyak, tainayon ko iti budget para iti materials. Di kay madanagan. Tadapay na bati dito'y nanang. Atoy. Inayon nyo iti kwarta nga impadulin ko kada kayo. Tanong maurnong, igatang tayon to iti materyales. Mala, agtugaw ka nga rudin tapag bingayan tati ginatang mo. Saan na nanang? Para kada kayo at talaga ti ginatang ko. Anya nga'y mati kanam. Nanganak iti restaurant da tatapidong. Iso anabsugak pa'y nanang. Kanin nyo matinday ta. Agdiretso ak iti silid ko. Tagi na naakpay man. Adamam mo yung nga erand akalugaran tayo, Nana Roseng. Apay ti iran. Ipadrap ko kumadagi ti orders kanyak. Awan nga minwayak nga agpasyudad. Nimot lakay ikaw, di na kayat dayjay ti maibabaon. Kaano akasapulam ti iran ayalilay. Inton Sabado ko manana, taipak ko pa'y ngamin. Kontakam ni Gilbert akalugaran tayaw. Naanos dayjay ka. Isumot ti ibabaon ko no kasta nga awan oras ko nga agpasyudad. Ni Gilbert nga anak ni Nana Irma, Wan, isaw. anya ti cellphone number na, taawagak man, Nana. Mabitlaang ta isurat ko iti papel. Sino nga iti mangidrop ka dagita nga orders, bakit? Ni Gilbert akalugaran tayo, lakay. Ipaerand mo nga raw? Ay nawaw, kapilitan Anya nga rod ti maaramida, kat busy akmat. Sika, di mo mo't kayat ti maibaon. Imbagak man nga da trabaho. Nagadulakit din arason mo. Kanayon laeng nga nakasta. Ni bakit mag? Agpasugnod man ako nakaon. Among mat nga awan day off ko iti trabaho. Alawanan, di kan agpalawag pa'y. Amok matlaeng. Pagguduan talangan titangdan ni Gilbert. Saanen, kabailak abayada na niya. Okay, nukastate ko nam. Sika nga rudan, di makamaw. Ngamjak kaya ti apa Amang ano inton madamdam kat iti salas man iti pagturuka. Wen madam, may sakarton laeng ka diti ipadrap yo? Wan, may sa karton, ngamdakkel day toy. Okay madam, umayak ditayan nyo no day off ko. Malamto no bilang. Okay, urayan ka, ngam di ka marabyan. Talasing ko iti malum nga agrikap ti shop apang ituludam. Wen madam, areglado. Sino jay kinasarita, manakaw? Ay nawo, adda kayo magayam dita nanang. Makapagigtod kayo man. Itay pa'y mo't anak kaidaak iti sofa. Dinak nakita aya. Sino jay agpaeran kanaw? Ni Lily. Ay nawaw, nililay at taga-amyanan. Woy nanang. Ay kita anak kaw. Adumot ti maibagbagada iti day a tao. Kanya ti bagbagada, may papankin ko na. No may papan iti kwarta, saan nga agpaabak day jay? Rupat kwarta kuna ti dadduma. Alaek to ti bahayad na sakbay nga itulod ko ti ipaerad na kanyak nanang. Ayun nasaysaya at ti kasta, tapno sigurado nga agbayad. Dakkel mo't gayam ti karton, madam. Ay nawaw, imbagak mo't day taken ka iti nagsarita ta. Wen gayam, madam. Mabalin ang maalat itangdan ko itamot lang. Wen, itad ko itamot lang. Siguradom lang ang maidrap mo dagita nga orders. Wen, madam. Awan pagdanagan nyo, tatawak mo't akasarsarita. Nasaya at mo't nga rod no kas na. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Basta itulod ko lang ijay, madam. Wen, ngamsakbay apanawam. Mangisend ka iti ladawan kanyak. Tapno sigurado nga iti address nga insurat ko iti papel tinang ituludam. Areglado, madam. Mala, agrubat ka nga rudan.
ado pa'y ti buyers nga aguro uray. Kan may sa, amangan no agtudukit di manan. Titangdan ko ngay, madam. Ay, huwag gayam. Apay day jay. Nalipatak mo din. Nabasbasa kamot anagawid anak ko. Diyan nga ron ipagarup nga agtudo nanang. At daak pa'y lang iti batog ti balay da nanasalya. Nagtudukit din. Kahit kumusta nga iti intulod mo, amangan no nabasamot tan. Dayta nga ron ti parikot nanang. Ay nawaw, adda ka din napasamak. Nagbulutak iti kapote, tapno saan ko maambabasa ti karton. Ngam naabutan lataman. Amangan no adamot tinatnag mo nga order dakin ni Lili. Dayta ti jak amo nanang. Ay nawaw, di mo sinapol, idi paawid ka. Jak mat nga rod amo no adda natin nagnanang. Ay day takit din. Urayak ano day baga ni Madam Lily. Tirigat na, kat no adag paiso natin nag, kat ipabayad na kan ka. Dayta nga ron nanang. Sakit saan ko akabisado, no anya tilinaon day jak karton. Hello Gilbert, Apay ka day, madam. naabutan mo ti karton nga intulod mo ijay. Medyo nabasa nga rod, madam. Nagtudo nga men. Di mo pa'y matimbagbaga kanya. Pasensya kayon, madam. Bitdot ko day jay. Bayadam dagiti mapukpukaw nga orders. Mano ka di ayati mapukpukaw, madam. Talo, ngem nangina tilinaon dagiti a parcel. Manaw, madam. Ibagak a 5,000 ti maysa. Pagkwartaak da ito eh. Hello, madam. Ay kwa, 5,000 ti balor ti maysa ijay. Anya? Nangina tilinaon dagiti a parcel ko naktumat. Saan asinsinan? Pangalaak ngay mo diti pagbayad ko kada kayo, madam. Ay kat parikot mo maten, aday ta. Basta agbayad ka, tapno malpasan ti saritaan. Basol mo ah. Apay ngamin, adi ka nagan-an na. Apa yun ba kay? Ano dyan ang ko nga ipagpabayad mo? Dagiti parcel anapukaw ah. Amupay iti dayja a Gilbert no anya tinararamid na. Kasanumat na pukaw bakal. Ay nadyak amu iti dayja a tao. Amangan no nabasa ti karton idi nagtudo. Mano ti bayadan na kang kangay? Talo a parcel ti mapukpukaw. 5,000 pesos ti bayad ti may sa ijay. Iso a 15,000 ti bayadan na kanya. Ay nawaw, nagdakkelan ta 15,000 bakal. Nukit kita kiti lakom. Kat saan mo't anangin at ti presyo da? No anya timbaga, iso nga rod ti masurot. Di ka man makibiyang tadi mo ammo. Ay, kita ma. Amangan mo't no sobra man ang ti singiram. Sa baling kami ti ugalim no kwarta ti saritaan kay. Imayak tagsingira. Aon pa'y kwartak, madam. Namnamaak nga damang isubli kadagiti mapukpukaw a parcel. Nagpusa kong kadagiti buy and sell groups bareng adda maisubli. Ay nawaw, panagkunam ka di kat adda pa'y mangisubli kadagijay a parcel. Namnamaak nga dapay, madam. Anya nga rod ti kayat mo? Agurayak iti mabayag. Kasapulak mo ti kwarta. Iso ano siyak ti sika. Agbayad ka no di mo kayat ti maipabarangay. Ikan na kiti makalawas, madam. Noon dagsubli, ikarigatak abayadan ti 15,000 tabasol kumait. Di mo namnamaan nga dapay maisubli. Awanan ah. Sigurado a pinaginteresan dagiti tattao day jay. Tanangina ka nga rod ti presyo na. Kan may sa, nagtudo iti day di nga aldaw. Amangan no nabasbasamot tan dagi jay. Pudno nga ta a 15,000 tigatad ti parcel a mapukpukaw anak ko. Diyak mo nanang. Amangan mo't no gungundawayan na kanday di a babae. Amangan no pagkwartaan na laeng ti biddot mo. San tayo amaamuan no saan amay subli dagi a parcel, nanang? Sapay la kumaata dito'y lugar tayo laeng tinakatnagan na. Bareng adda mang isubli. Wan nga rod, nanang. Dakkel unay ti 15,000. Awan pagbayad ko. Gamanyangay kat basol ko man ngamin. Saanan ang matawaran ta 15,000 anak ko? Saan, nanang? No sa anak pa'y ngagbayad, ipabarangay nak ka no. Ada ni Gilbert, Maray. Awan maray, adda trabaho na ita. Imayak, takasaritak kumamaray. May papanitian niya maray. Ada nakitak adu a parcel iti kalsada iti asideg ti balay may.
Nakitak tipos na nga adda kanunatnag na, idi pa'y may sangal daw. Ay wen maray, adda. Talo a parcel dayjay. Order dakin ni Lili. Ited ko kang kwa na day to'y dua nakitak, ta isumatan ti mangisubli kinililay. Ay naagyaman ak unay Mari Roseng. 5,000 kanungamin ko tigatad ti may sa a parcel. Anya ti ko na maray. 5,000 ti may sa aparcel? Wen mare, iso ti singsingirin na iti anak ko. Bali 15,000 amin. Nagdakkel mo din ta 15,000 adaw-dawatan na. Wen nga rod mare, iso nga agparparikot ti anak ko. Angam saan ang makareklamo, tadama ngamin basol na. Pudno nga ada nagkurangan ti anak mo. Ngamnukit kita aktili na undag iti aparcel. Kat kaslaawang pa'y ti 500 dito'y maray. Nga ta mare. Wen maray. Kita lotion, wano shampoo da ito'y kay. Wen nga agpaiso mare. Urayak laangan ti anak mo. Talaga arupat kwarta kan man ang gundaway day di alilay. Agasam man ta 15,000 nga ipabayad na kada kayo. Di mo't makonsensya aya. Agyaman ak launay, Nana Roseng. Agyaman ak ten subli yu dagiti a parcel. Kompleto matlangan, Nana. No kasta, insublida mo't ti maysa. Wain, ni Amanda at taga kabangibang a barangay tinang isubli, Nana. Naimbaglangan at nakita naman. Pagyamanan tayo ata na isubli mo laangan. Wen nga ron. Anya din na ibaga ni Mari Irma kanyak itay. 15,000 ti ipagpabayad ni Lili kang ka? Wen, Nana. Ay na, wow. Talaga mo't Kasla saan matgayam a 5,000 ti balor ti maysa dito. Kasta mo ang tinadlaw ko. Kaya nalakit di apagkwartaan ti napasamak. Kastamot lang ti madlaw ko, Nana. Ti adda siguro iti panunot na. Kitawan mangisubli kadagita a parcel iso a natural. Ay, makaangsak matan iti nalukay, Nana. Makaturog akon anasaya at intun rabi. Tawanen pagparikutak. Agkapi tayo pa'y Mari Roseng. Wen man maray, mayat nga agpaiso ti agkape. Isubli kon dagitoy, madam. Anya day tayo? Dagiti mapukpukaw a parcel, madam. Nukas na. Adda nang isubli. Huwan, madam. Ngamnukit kita kit kasla saan a 15,000 ti balor dagitoy. Ay ko Imbes nga dapag kwarta. Awanin ata na isublimot gayam. Madam, anya dagitoy aya? Ay awanin bibiyang mo no anya tilinaon dagita asupot. Kasla shampoo kan lotion mo't dagitoy, madam. Muto yun day ta asupot. Siguradum lang ang kumpleto day to, ha? Aywan, madam. Saan ko alinuklukatan dagita a parcel? No awanin ibagam pumanaw kan. Jakon kaya't amakita pa ita pa na grup-grupam. Daytoy, ti papabayad mo iti 15,000 kin Gilbert, bakit? Asino tinang ibagakan kaalukatam dagita, Nagloko kan? Sagmamanulaang matikas ti alusyo ni Jesudat. Saan pa yung umabot iti 200 pesos ti maysa dita? Awanan bibiyang mo, Junisyo. Ay awan mo. Gundawayang mo tantipada mataw. Agaasam man ti kasta nga ugalem. Awan bibiyang mo kunak manan. Mangibabayin ka. Naimbaglangan atasan alinukatan ni Gilbert na kita parcel. Anya kumaitakan ka. No linukatan na dinalpaskan. No naamuan na no anya tilinaon na kita parcel. Talaga nakababain kan, Lili. Agpaiso ka day. Ti anya, Nana Roseng? 200 pesos kanum gayam ti balor dagiti a parcel. Ay nawaw, nakadamagan nyo mo. Dagiti kaarubayo anak kangag iti saritaan nyo kanlakay mo Anya? Dandani gundawayam ni Gilbert kat ammom amarigrigat dayjay. Ay nanana, nalpasan day tanga issue. Nalpasan, ngam saan ama iparbang ti kasde nga inaramid mo. Agasam man ti 15,000 adaw-dawatang. Hay, saan akong agumatang dito'y istoryo? Makapaawan ganas kayo mo't. Ada kang kaday ta, para mat iti pagimbagam ti ibagbagak. Tapno inton sumarunaw kat di mo kumaulitan. Saan ka mabindisyonan no linuloko ti aramid mo?
makalaing dagita akaaruba. Sikat agpakumbaba, tas sikat nagbasol, bakit? Maiparbeng nga rod ang makibiyang dagita at tao. Saan tayo akontrolado ti panuno ti tunggal maysa? At dalat ta nga adda maibagada. Ha? Di pa ila makarma dagita at tao. Ay, ang tanang ka bakit? Narigat ti kasta. Ang mga no agbalatek dagiti sa usawang mo. Kat si kanto ti makarma. Aklonam kid di ti bidot mo. Kan agkid daw kay ti pamakawan kin Gilbert tapno malpasag. Apay ko mga aramidak ti kastangay. Anay ko. Anay. Nay. Nan ano ka? Naigalisak nga ro di ta kalsada. Nagpigsa ti tudo. Ado tinaurnong adanom iti kalsada. Naimbaglangan ata sa anak ang nagdiretso iti kanal. Ang mga nunal mo sa kaon. Kaano lang, idimbagam amakarma dagiti tattao na kibyang iti isyaw. Ita, si kamot tan din aksidentay. Si kati dandani makarma. Awagan man kit din ni nanang. Ibagam nga umay dito'y balay ta ilutan nak. Nagbalatek mo't lang kin ka dagiti dakas min sa usawang mo. Alawanan! Karmam daytan. Ha? San gamin anasaya at pagkwartaam tinagkurangan wano biddo ti bada mataaw. Pananggundaway ti kasta. Karma no karma! Awagam ni nanang tao may nakilutan. Ay na, nagsakit ti bagbagik. Ti sakak, diyaka mo. Ang mga noadamatan fracture na. Apay, nalaka nga may tagsasayo ti dakas kontra ti bada mataaw. No sikat ti nagbigtaw, sikat agpakumbaba. Saan ka ta si kapay lang tinatangsi, may? Nawatam! Wala kay anay. Di mo urahin na mabaldado ka. Sakbay nga agnakam ka kung naktumal. Ay, nawaw! Saan anasaya at agundawayan ti rigat wenubiddo ti pada tayo at tao tapno laeng makaganansya tayo. Ti tao abimak nang babaan iti ulbud wenno panangalilaw kat nalaka a mapukaw. Ngam ti tao a managtungpal ken napudno isu ti mabindisyonan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.